Pa osjećaji su stvarno fantastični. Presretan sam što sam napokon ovdje, što sam se pridružio ekipi, što sam upoznao već dosta ljudi u klubu i sad sam stvarno sretan što sam ovdje i da, spreman sam za nove izazove. Pa klub je fantastičan, stvarno vidjeli smo, ja sam baš tad osjetio o kakvoj se ekipi radi, o kakvim igračima se radi, koja je kvaliteta i stvarno klub je fantastičan, uvjeti su stvarno top i ekipa je stvarno na vrhunskom nivou i stvarno sam sretan što sam sad dio ove ekipe. Pa da, istina, novi izazov za mene u ovakvom klubu. Kad vidim koji su sve igrači igrali, naravno da sam onda sretan što smo sad uspjeli ovo dogovoriti sve. I da, spreman sam i radujem se izazovima. Pa očekujem da igramo dobre utakmice, da ako je moguće osvajamo i titule i da se pokažemo kao ekipa čvrsta, dobra, neugodna ekipa i da budemo što prije svi zdravi, da nas zdravlje posluži i da, siguran sam onda da ćemo i dobre rezultate napraviti. Pa radujem se, stvarno igrao sam već na tom stadionu, fantastična atmosfera, navijači su vrhunski i jedva čekam da zaigram opet, ali kao domaći igrač da nosim njihov dres i da jedva čekam i stvarno da bi bio presretan da osjetim atmosferu kao domaći igrač.